Muslimin dan rahimakumullah. Selanjutnya kami akan melaporkan yaitu laporan keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang. Kas dan tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang. 1 kas. Saldo kas per tanggal 6 November 2024 miladiah sebesar Rp13.184.875. Penerimaan kas dari tanggal 7 November sampai dengan tanggal 13 November 2024 sebesar Rp6.076.000. Hasil kotak amal Jumat dan rawatib sebesar Rp18.711.400. Tarik tunai tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang sebesar Rp7.500.000. Jumlah penerimaan kas sebesar Rp45.472.275. Pengeluaran kas dari tanggal 7 November sampai dengan 13 November 2024 sebesar Rp39.859.255. Saldo kas per tanggal 13 November 2024 sebesar Rp5.613.020. 2 tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang Gibang. 1 tabungan operasional yayasan sebesar Rp331.309,07. 2 tabungan pembangunan sebesar Rp9.798.232. 3 tabungan pendidikan sebesar Rp90.610.510,69. Demikian laporan keuangan. Selanjutnya untuk petugas sholat Jumat pada hari ini tanggal 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 November 2024 Miladiah. Pembaca kalam ilahi yang akan dibacakan yang terhormat oleh Al-Ustadz Ahmad Nawawi SPD. Muazzin akan dikumandangkan yang terhormat oleh Al-Ustadz Ahmad Humaidi SIKOM. Meroki akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Fajri. Kemudian khatib akan disampaikan yang terhormat oleh Al-Ustadz Haji Agus Dodi Syukri MPDI. Imam akan diimami yang terhormat oleh Ustaz Haji Ahmad Habibi Lutrah. Demikian petugas sholat Jumat pada hari ini. Untuk tausiah subuh Ahad yaitu tanggal 15 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 November 2024 Miladiah akan disampaikan yang terhormat oleh Ustaz Jamalul Lail Al-Khudari. Demikian daripada tausiah subuh Ahad. Kami selaku pengurus Yayasan Masjid Palembang mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah menginfakkan dan sedekahkan untuk makmuran masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan melipatkan daripada ganjaran pahala yang telah kita berikan untuk Masjid Agung Palembang ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah mari bersama-sama kita mohon ampunan. Usikum wa nafsi bitaqwa wa ridha wal inaya wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. 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 الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya. Berkenaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua melalui hadisnya. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub yawm al jum'ati faqad laghaut ansitu wasma'u athi'u rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasannya sangatlah penting kita mendengarkan khutbah tersebut. Jangan di antara kita berkata-kata pada saat khatib berkhutbah. Maka barang siapa yang berkata-kata apapun perkataannya, maka ibadah Jumatnya akan sia-sia. Oleh karenanya kita dengarkan khutbah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin warḍa 'anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah,
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang khatib, saya mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Semoga kita semua menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di zaman digital, yaitu era di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Pada era ini, informasi dapat diakses dan disebarluaskan dengan cepat melalui berbagai perangkat digital. Pada era ini, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada tahun sebelum 2000. Hadirin, perkembangan teknologi digital juga diikuti dengan aplikasi penunjang ibadah. Sebagai contoh, aplikasi Al-Quran. Kita tidak perlu repot membawa mushaf kemana-mana untuk membaca Al-Quran, baik di masjid, di rumah, di sekolah, di kantor, dan sebagainya. Sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih mudah. Siapapun yang membuat kemudahan bagi orang lain untuk beribadah, maka dia sudah mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Hadirin rahimakumullah, dulu orang-orang mau berbuat kejahatan atau maksiat harus keluar dari rumah menuju tempat maksiat atau tempat kejahatan. Sebagai contoh, mau mencuri, orang harus keluar dari rumahnya menuju tempat yang akan menjadi pangkalan pencurian atau pencopetan, atau ke rumah yang dituju untuk merampok harta benda. Mau berjudi harus berkumpul di suatu tempat dengan membawa uang sebagai taruhannya. Namun, seiring perjalanan waktu, selain menghantarkan kebaikan, perkembangan dunia digital juga disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat aplikasi atau situs yang bisa mencuri uang orang lain yang ada di bank tanpa harus keluar dari rumahnya. Termasuk juga ada orang yang membuat kejahatan lain, seperti membuat aplikasi atau situs judi online. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang-orang yang membuat aplikasi kejahatan, kalau dia seorang muslim, maka dia tidak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat kedua. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hadirin, ketahuilah, setan atau iblis itu akan berusaha setiap waktu
setiap zaman, setiap generasi, dan dengan segala cara untuk mengajak manusia berbuat kejahatan, sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat ke-39 yang mengutip perkataan iblis. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi ini, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Di lain surat disebutkan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Surah Al-A'raf ayat ke-17. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemerintah pusat sekarang sedang gencarnya menangani judi online karena banyak yang menjadi korban keganasan judi online tersebut dari berbagai kalangan, mulai dari rakyat biasa maupun menengah ke atas, mulai dari pelajar sampai orang dewasa. Bahkan ada yang meninggal dunia karena bunuh diri. Sudah ada oknum yang ditangkap, baik yang membuat maupun melindungi situs tersebut, dan sudah ribuan situs yang ditutup, serta masih terus dilakukan usaha yang komprehensif oleh pemerintah pusat, sehingga semoga akan bersih sampai ke akar-akarnya. Rhoma Irama pernah menyebutkan dalam salah satu bait lagunya yang berjudul Judi, yaitu apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan dijauhi. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Tampaknya bait lagu ini tepat dengan keadaan sekarang yang menjamurnya judi online, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Bahkan tidak mengenal tempat dan waktu, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita selalu istiqamah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangannya. Di antara larangannya yaitu kita tidak boleh berjudi, baik itu judi yang dilakukan secara konvensional atau judi offline maupun judi online. Larangan berjudi dengan gamblang dapat kita temukan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Quran surah Al-Maidah ayat ke-90. Di lain ayat, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan juga judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Surah Al-Maidah ayat 91. Hadirin rahimakumullah,
setelah kita membaca, mendengar dalil larangan berjudi, maka bagi yang masih melakukan perjudian, wajib bagi kita untuk menghentikan selamanya, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Apakah sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah atau sedang dalam keadaan bermaksiat seperti sedang bermain judi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صو صفوفكم أقيموا الصلاة. الله تعالى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة عافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghdina bi halalika an haramik bi ta'atika masyatik wa fatka man siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghdina bi halalika an haramik bi ta'atika masyatik wa fatka man siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghdina bi halalika an haramik bi ta'atika masyatik wa fatka man siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujib du'a as-sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bi haqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarra dunya wa syarral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi